Muntina sopi ulenau tu ni ahici Bible study ana ngaiza ana simhozau sin bon savin Christ and the family akonin kum tha chibai kahin pichi kitwin hi phatchompi hi Christmas le kum tha hoze in de bangin Bible study anaki bolzom thei poin hi zone tuni ni ko hi in a bol ban zomu Genesis simtil bubung som ni le bung sagi sung study in a bol khom ki diu ahin hi ama sa penin in a bolzing bangwin CHATE hoto hichi bung som ni le bung sagi sung hi taw namang pumavel khat be in a simdo khom te divin pakai min ikitim vin hi hichi bung som ni le bung sagi sunga tinga chang cha b verse of the day cho hi le bung som ni le sagi chang som li le thum na hi a hi in Hijeh chun tun kasei ngai jin kachapa kipat in lang napu Laban kom Haran langa zamang tan tin Isaac in Jacob chu apu ba ko ma ana zamang sa tan hi hichi bung sunga character so chu a hi le ama sa penin Isaac akimu in Abraham jinu saran ana ahinpeh achapa ahin Rebekah akimuin Isaac jinu Jacob akimu kirin Isaac le Rebekah chapa neojo pa ahin chukile ESAU jong Isaac le Rebekah chapa tahjo pa characters li akimun ahin hichi iti lai phala ana kizi ham iti ahile Isaac and penlai phatchu Bible themhon asei danun 1896 BC lai hinte tin asei vin him chukile Rebekah to ane kitchen lai phatchu 1856 B.C.vela hin Isaac chu kumjakhala somge sung ana hingin 1716 B.C.vela ana thi ahi tinjong asei juven him chukile bung som ni le bung sagi sunga thil so ho hi 1816 to 1757 BC ki ka sunga thil so hidin Bible helgilani hon asei jun him hoile muna ana soham itia hele Genesis bung som ni le sagi sunga thil so ho hi Isaac Beersheba muna ala chen sunga so hi tin Bible a akimun hi Genesis bung som ni le ge chang soma akimun hi hichi bung sunga outline ho ipipitu sim ki mo miti hele akhat na chu bung som ni le sagi sunga hen Isaac in ESAU Phatthei bo dia akigonna akimun hi ani na chun Rebekah le Jacob bin apa ana zo ana lep la hon dan jong akimun hi athum na chun Jacob bin apa Isaac akona Phatthei bo anakisan na kimuna bung jong hi ali na chun ESAU anaw pa Jacob kin bola ahung panding tu Isaac in anasei pin hi anga na chun ESAU in Jacob thatdia anaki go na jong kimuna bung hi agup na chun Isaac in Jacob Haran langa azamang sa na jong akimukirin hi it's a questions to study Bible quiz I never home dio cho hile answer ho na say pilova CHATE hovers ho kipidung zu and HOLDOH home divin pakai mini kitim kiduven hi question number 1 na chun Isaac ate asira amite nin ho amuta lo phada koi Phatthei bo dia anagot itile verse 1 lamai chi chang khat lama akimuin achapa tahjo pa ESAU Phatthei bo din anagongin hi question number 2 na ahin Isaac in achapa ESAU chu Phatthei bo theina dia ap bol dia ana solem itile chang tum lama akimuin Phatthei bo theina dia sa gadala al theda amadulam tahon pidin asolen hi question number 3 na ahin Isaac le ESAU ki ho na chu kon ana ngai li itile chang na lama akimuin Isaac le ESAU ki ho li na chu Rebekah in anangai lin hi question number 4 na hin Rebekah in athuza achu koi koma anasei pi sonem itile changup na lama akimuin Rebekah in athuza chu achapa neojo pa Jacob koma anasei pi soni question number 5 na hin Rebekah in Jacob chu ipi gabol dia asolem atile hichi changko na lama akimuin kel ngoi no hai ta ni aga kaidin ana solin he question number 6 na chen kel ngoi no te ni chu Rebekah in iti anhon iti le chang ko na lama ma akimuin Rebekah in Isaac dulam ta in althatin ahon pi question number 7 na him nang ma gaw sapna ke chunga lung nan te ti hi kon koi koma ana se ham itile verse chang som le chang thum lama akimuin Rebekah in achapa neopa Jacob koma ana se hi question number 8 na hin Jacob apan ama do lo na dia Rebekah in ipi anabol pi ham ipi anabol pm itile hichi hi chang somlenga le chang somlagup na lama akimun hi
ESAU von avon pin akhatna ani na chun kel ngoi no mul in akhut le angong atom pi kitin he question number 9 na chun Jacob bin apa iti anazol hebham iti le chang som le chang ko na lama akimuin keima na chapa ESAU na chapa ata azopa ESAU kahi agati question number 10 na ahin he kate hichipi hi mangang ta in nagawai do loi jenge ti hi kon koi koma ana se ham itile hichi chang som ni lama akimuin Isaac in achapa Jacob koma ana se ahi question number 11 achun Isaac in Jacob chu amasapin in ahin zulle e ti hi di ham di lo ham itile verse 21 lama akimuin adi na hi it's true. Question number somlani 12 na hin ipizia Isaac in Jacob chu ESAU ahilo an he do thailo ham itile hichi chang somni le chang thumna lama akimuin aji chu ESAU banga amul aumji ahi question number 13 na hin Isaac in achapa te ni koi zo Phatthei anabu ham itile chang somni le thum lang ma akimuin achapa neojo pa Jacob zo Phatthei anabu tan anabu zon he anabu in ahi question number 14 na hin ESAU apa kom alura an ne dia ako asu Isaac in ipiti anadon bu itile chang som thum le chang ni lama akimuin nang koi na him tin anadon bulin tin ana hopin ahi question number 15 na achon apaz na chapa ping masa ESAU kahi atia chu Isaac iptm itile chang som thum le thum na lama akimuin Isaac chu ati akihot so jengin ahi question number 16 na ahin apa to say zo se azado phana ESAU iptm idile chang som thum le lama akimuin ESAU ha kan akabin alung hang le jengin ahi question number 17 na ahin hepa ke jong Phatthei ni bu te jin ti hi kon koi koma ana sei ham itile chang som thum le lama akimuin ESAU win apa Isaac koma ana sei ahi question number 18 ahin Jacob bin aupa ESAU chu izat ve ana hebla ham itile chang som thum le chang kup na lama akimuin Jacob bin aupa ESAU chu ve ni zen vel ni zen an lem hlan ahi question number 19 na chun ESAU win anau pan alebla azia ip loading tia anagel ham itile chang som le chang ni lama akimuin ESAU win Jacob chu thate te dingin anagongin he question number 20 na hen Isaac in Jacob chu hoi lai mun koi koma ana sol mangham itile chang som li le chang thum lama akimuin harana apu Laban koma ana sol mange question number somni la 21 na chun Isaac in Jacob chu Laban koma iti chan dia asol ham itile ESAU aupa ESAU alungdam kasia den din ana sole hichi bung som ni le bung segi song application le zildo ding le chate se pi te ding ho chu akhat na cha hile Isaac in pathin lungdei sangin amalung gel ana subul nom zon pathin in Rebekah koma aupan anaw paso na ahin to ding ahi tia ana sei wangin asadel sa ane azingzin achapa ta azopa ESAU zo ana ngai luzon Phatthei bu din anagongin ahi in anina chun in sunga mi paten ei malunggela in sungpui sanga pathin lungde ipiham ti zo hola to do te ding le in sungpui te ding in pathin in ei de zo ve atum na chun Rebekah in pathin to tip sa hejing zong le achapa Jacob ana lungse zo zen apa zo lebdin ana thu zon hi minu mi pate chingthe zu hite icha teu de sa tum ineting in sung le cha te adia damna so do sa the zilo hi alina achun ESAU win zong pen dola mi upa hi zong le aupat imacha ana gelova anau pa koma ana ki zo do in ahi chule apu Abrahamin ana thu tep kanan mi numezia ki pui loading tia ana sei zui lovin hit mi numezin ana ki puijin pathin lungde lo lam en ana chonin ahi chati ho zong ching theu hete nu le pate in asei ho jing din pakai min ikitim win he anga na achun Jacob bin anu thu anangai zen apa ana zol heb zin amazong apupa Labanin vetam ta pi ana zol heb he mi zo sin itubang kia na hi zin chingthei ta en hin khumangu hite
achai na dinga chun Isaac le Rebekah insung ivet le kita asan tu na umlo kizol hep tu na le kieng se tu na insung a hiziun example hay lo ta insung a so doon hi insunga kita asan tu lo na le kizol hep na a umzinga a hile kito mo na le hamse nan azui te ding a hi ti sumil po hiti tunini ko Hijeh Bible study anasima anangay hozo si Phatthei ni bon 7 Olympic ito hang kakipa amen.